Ka KHDC Lembaga Tanat Ilaka yang negas ngitok ding ka shitarik leber ajar posau. Kalakot ega jialang ke himaso iyong lendok ship. Kasnat jung kanongwa mau temur. Banyak ha ka baide ba kejindawa berpan paipat ya kasnat nongwa mau temur ca ke himaso iyong. Kabalapai berkemi mental akum ba knais nemi e da ka hima jirang. Ha kene ka jialang ka manengkong lawan mikmat da wakting lendok ka himaso iyong. Ki menteri berkirurang ba jung kasnat nongwa mau temur. Kabalapan long ha conference hall jung ka KHDC. Wapen syangai NCM EM katanat ilaka bakren syakinong tok kubor hadin belawai ke jialang uletu bakane kadang daitang kasin ke manengkong banyak keren ya penbaik syuapan IT biang ya kasnat nawak motamur syaki masuk iyong uletu bahaus nem arjakatsan ya kasnat nawak motamur kabaha pakai masuk iyong laiti no syaki hima jirang tang deki katu ne klem ka jinga tiplang da ke hima hari menta kelami ipat ke jindawa banpan pai biang ke jing sensyar syaka hima so iyong ulai tu bah kasin ka baar on sakot langru yo sim ka hima jirang harengkat na ka hima so iyong bat kiri urang ba juga senat nongwa mau tamur ka baboros kata ka de hapo ka hima so iyong lendo ship bat haus nam arjar khatsan la arjar ka ba IT ta khatsan haus nem arja khatsan la IT hakahima jirang baga peniai igisnong gitau ya gitu gisnong hapo ka sinat nongwa motumur tele ya kani ru asutu bala syulia tangda we arngut klem da kajing tip jongka dorbar hima so yung leadership de kajing pa jongki kalong bala kum ban pen phai biang syaka hima soyong leadership kadon sakawi ru kajing ajimut ka ba balengim don lau jong ukli nong sensyat hakasnat nongwa mau temur kenang ba ikamkin ya ibej kinyai renti te ya kataru nginang ya discuss impat poi syakar phang ban sim karai te kajing kenduk jengim takasngi kalong ban khotlang yo sim jirang bat ki nong ilam apo girang ba jung ka hima jirang hima soyong kita urang ba nakasnat nongwa mau temur kinong mi khmat na kitu kisnong ba pher dan min sasim ya ka rai ya mentang in numpat sim rai kadong tang ka jingnya peliu jingmut haga bebun ki benta tadau ngilaong ba ka second meeting ka jongi ka bania kendu kan long ploy kat bala namar kumba piong ba kadi ka jaga kaput bat ka asam bebun ki bami nakajingnya kaja kaput tegin lek kam ploy kat bala ban khot ikan kajing lang kenang bang yo ban simrai namar ndai tang haka nongwa motumul ki bebun ki jaga bordar jongi bat asam ki mi ki bakum kini tegin sim khaya kane ban khot ploy ka jingilang mentangi khot ka hima soyong kinong mi khmat na girurang ba na ka nongwa motumur Hari kedon ki rirang ba nak bagi senong ki bompat wan. Dengan bahaka meeting ke baan, dan saya don lang barok kai. Ga syong atau meeting bangin discuss. Hadin bagi sim jumut lang. Na ki rirang ba ki ba syong itu senong apa senat nongwa mau temur. La sim na ka hima jirang ka bala penyait mentasipol. La sim lang na ka hima soyong dan ni sasim ka rai kai ba hatam. Ga distrik konsel bapli ka persyang. Hadin bakadon ka jing ut jing nam jong ki nong syong senong sati bapej na soyong la kham jingai ka ban ka sensyar ka kadar kam da jan ka tho sani balim ai no au jirang te da jing bej lang la ai tende kumbaong mentan imat na kaliang jong ka uleng do jong ka soyong sit kopor tham sim ya ka konsen jong ka hima bodok wai tingna persyang kemut ban pensuk ya ka jing sensyar da ka baiti ha ka hima jirang ndrei kadon sa jing ang pade ba balingim don lau jong kli nong sensyar jong ka snat nong wa mau temur kenang ban kampel suk sui kam te kata ngin hab discuss wa Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I'm happy to announce that we are coming up with a dedicated
CM Helpline Call Center.